Benta kasngi kabalang kathaling hak setelak kepertai kalarke kasngi uturai Pentecost lane ka Pentecost Sunday kabangi ken mayo ke jinghiar umense makhoj halor kemariat hisati bat ki apostol hagani kasngi kraw jong kabalang ngilayo ban sakhiro ya ka jingerke ya ka parish de jong ka parish umulong ya kabal ainam Church of Holy Spirit Lapan po penpeng show ya kani kasngi burom jong ka parish umulong da kejingi don rengkat umos Reverend Ferdinand Khar Didi balong kum unong kniarang ba hakani kasngi bat penmenta ya kamas bakhoj kabay de hakani kasngi Enda ula ong ya kene ula pani hakia kiki badia kakrong jahu te kisenra kilada da kejinkmen haba kilayo iya utra ujisu ula ong biang haki kajing sukhapi Gumba ukpa ulapa yanga ngarunga pa yapi Yobantan ki angel bagi pi ki samlai jungi kerpame yang dibaya lamanya jumila nyam terwai waya di pi ki nongmi ki nongpa bagi pi ki nong trei balang jungi cenderang bagentei bat samla kena ro kena duan biar lang bagi cekri lang bagi harga dengan duan ye pi pada jungi nado pada poli pada Matius pada Lambert pada Lakon pada Agustin pada Fidelis ye pi sista jungi bro atemben bat kam jo kerpang ini sista samloi di bawah dan Yesus bertuk Ustaz me yung manit me brut me kiriam me saya dik me thai me ne ongika lamba ka singkrai Pentecost pengen mau yang begini ba ublei pentemai yang perfect
Amen.